Eluf ta' Maltin għadhom qegħdin jażlu li jivvjaġġaw bil-cruise liners miġbudin lejn il-valur, konvenjenza u programm mimli daqsbajda b'attivitajiet. Dwar din l-esperjenza TVM News tkellem mad-direttur internazzjonali tas-suq ta' waħda mill-kumpaniji ewlenin, Alessandro Bottaro, li spjega x'inhuma l-aktar is-servizzi li l-Maltin japprezzaw. Maltese like to enjoy a lot on board. They like to enjoy the atmosphere, the fact that we are offering great service in terms of food and beverage. So they are almost all the Maltese embarking from Malta. They book the all-inclusive package. They choose also our excursion. Bottaro qal li minkejja l-kompetizzjoni minn portijiet oħra fil-Mediterran iż-sbuħija tal-port il-kbir u l-pożizzjoni ġeografika ta' Malta jibqgħu vantaġġ ċar għal dawn il-vapuri. In this moment we have 3,800 guests, and when we arrive in Malta the ship was completely empty because everybody went out, because it's a beautiful city, a beautiful country with a great opportunity to visiting historical beautiful landscapes. Il-chairperson tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Charles Manġon qal li Malta hija unika minn portijiet Ewropej oħra għax id-daqs tal-pajjiż jagħmilha possibbli li t-turist igawdi taħlita ta' sbuħija u storja f'ġurnata. Għandek il-vantaġġ illi fiċ-ċokon tagħna li ċertament ċokon dan naraw bħala żvantaġġ, ma dak iċ-ċokon dawk it-3 sigħat 4 sigħat li għamelaw għandu ħafna esperjenzi. U għaliex huwa importanti għax dak it-turist jibqa' jiftakar li kellu esperjenza tajba Malta. Ħadha beda ma tiġi biex għadta vakanzi iktar fit-tul. Aħna nifhmu dik u naħseb dak qed ikollu l-spillover effect. Fl-ewwel nofs tal-2025 madankollu n-numru ta' passiġġieri li waslu Malta bil-cruise liners naqas ftit għal madwar 340,000 bejn Jannar u Ġunju. Fl-istess waqt iżdied l-att ta' vapuri li daħlu fil-port il-kbir 154 cruise liner, 7 aktar mill-istess perjodu tas-sena l-oħra. Skont Bottaro l-kumpaniji qed jiffukaw fuq rotot ġodda u itwal b'enfasi fuq portijiet Griegi u Taljani mirati lejn familji u gruppi li xiequ jżuru diversi bliet Mediterranji mingħajr ma jmorru l-ajruport. Li s-sistema ta' xortu xib fil-Belt Valletta qed tgħin biex dawn il-vapuri naqsu t-tniġġis u jilħqu l-miri ambjentali tagħhom.